Ultra Trail Stara planina 2015. je doživjelo svoje treće izdanje. 10 nacija. I'm Pedro. My name is Yuri Shtankov. Hi, I'm Moris Politis. I come from Thessaloniki, Greece. 140 takmičara na 3 distance, 20 km, 85 i 122 km. Ono što je bitno naglasiti to je da smo imali 2 starta. Jedan u ponoć za duge distance na 85 i 122 km i na 20 km ujutru u 8 iz sela Crni Vrh. Startovalo je 70 takmičara na noćnoj varijanti, znači na 2 duže distance i isti toliki broj na 20 km. To je definitivno naša najteža brdska trka, jer nigde ne postoje takvi uslovi i takva nadmorska visina. Jako je nepristupačan teren, jako je težak za organizaciju, kako nama, tako i takmičarima, podjednako, tako da jedan pravi izazov za sve nas. I just wanted to see how different this race was, given the descriptions I heard from Marco, that it's quite unique, and it was. Noćni start izgledao fantastično, jedna vatrena zmija koja grabi ka Midžuru, pogotovo kad smo pogledali negde oko 1-2 iza ponoći, kad je uveliko kolona napredovala grebenom tim najvišim oko Midžura. To je jedna kolona nepregledna čeonih lampi koja grabi. We started at night, at midnight. And it was a very complicated race because of that. I couldn't see any markings. 122 km obeležiti je jako zahtevno, pogotovo u nepristupačnim delima gde ni terenska vozila ne mogu prići. I was told to race with GPS, but I didn't have one, so I just took a map. And at the beginning, I stick to the guys who were running first and second, and I was just following them because that was not their first race. It's more like a no trail race, which makes it unique. I think it's something that you definitely only find in this place, and never seen it anywhere else in Europe. Do sad smo obeležili nekih 173-4 km staza na Staroj planini u zadnjih 2-3 godine i ostavili smo nešto iza nas, što je nama najbitnije, nešto što je održivo, što služi drugima, što nije samo za trku. Imali smo glavni centralni punkt na Beleđu koji je bio na sve 3 latice, znači Midžor, Bratkova strana, Kopren, uvijek su se takmičari vraćali na to mesto. Noću su imali potpunu, da kažem, infrastrukturu u planini, okrepu, kuhinju, prvu pomoć, gorsku službu, fizioterapeuta, sve što im je bilo potrebno. After the second checkpoint, going down the hill, I got so accustomed to the trail that I was feeling pretty good about it. After about 4 hours in the race, it was getting lighter. And I decided to go all by myself. I sped up a little bit, and after that I was running by myself up the hill, going to the next checkpoint. Spreading
Dnevni start je bio jako zanimljiv jer je dosta nisko, nalazi se u selu Crni Vrh i ide isto ka starim graničnim karaulama, ka Mirici koji je jedan fantastičan biser netaknuti stare planine gdje ima puno vodopada, slapova. Naravno kleka nezaobilaznih je, to je trademark ove trke i bukvalno grebenskom stazicom starom od Stubića, graničnog do Stubića se stiže na vrh Midžora. Jedan pravi sky trail koji dok smo mi markirali, tražili, pronalazili, odlučili da bude staza na najkraćoj distanciji, bili smo posebno oduševljeni tim delom. Vidim da su takmičari jako zadovoljni. So sometimes at a certain point, I think after 40 kilometers, I got into the juniper bushes field and it was very hard to see the markings and I had to use the map to basically find my way to where I was supposed to go. At a certain point, I got a little lost and I actually went to Bulgaria. I was right on the border and so I had to basically climb up the mountain to find out where I was, and I lost maybe 20 or 30 minutes there, but eventually I got back on the track, and after I got to the next checkpoint at I think kilometer 51, and I asked the guys whether somebody was in front of me. They said no, you're the first, and I was very lucky, and I felt very happy because even though I got lost, I was still first in the ahead of everybody. It's quite beautiful, the race. Priroda je fantastična. To je ono što krasi taj predeo jugoistočne Srbije koji je totalno netaknut. Kanjoni, odseci, vertikale, planine, jame, pećine, stara sela, totalno konzervirana, ušuškana u dolini tih grebena. A beautiful mountain with fantastic landscapes. Fantastičan doživljaj. Vidim kako su stranci reagovali, vidim po mailovima koje sam dobio posle trke, jednostavno imamo za čime da se pohvalimo i ima tendenciju da postane jedan od udarnih i najtežih maratona, a daleko najatraktivnijih na ovim prostorima. I was quite impressed by the line that the trail took along the border between Serbia and Bulgaria. It was very scenic and quite spectacular. Koncept staze je sam po sebi takav da je poprilično mističan, zato što je taj granični put kojim se trči između Bugarske i Srbije bio vekovima zatvoren za obične ljude. To znači da je samo vojska pogranična mogla tu da prolazi. Možete naići na ostatke ruševina karaula iz Prvog svjetskog rata i za vreme stare Srbije, kako kažu lokalci. Zub vremena ih je totalno uništio, ali izgledaju fantastično. Staze su baš uske, nepristupačne većim delom, puno izvora. To je ono što krasi Staru planinu, da ima površinske izvore na visinama iznad 1900 nadmorske, što je fantastično. So the terrain and the nature was just wonderful. It was so nice to run here, and I didn't feel any tiredness, anything at all. I was just enjoying myself, enjoying the nature, enjoying the weather, which I think we got very lucky because it was pretty warm and the weather conditions were great. I verujemo da ćemo i ovim filmom napraviti odličnu promociju Stare planine i pokazati u stvari koji potencijal imamo kao zemlja i koliko netaknutih predela imamo u našoj državi. This is a wonderful place. I enjoyed it a lot.
Topli Do je selo nestvarno i najniža tačka trke na nekih 750 metara nadmorske visine. Imali smo tu i par povreda jer se uglavnom finiširalo. To je za neki bio 70 i neki kilometar, za neki bio 112 kilometar, zavisi na kojoj su distanciji. Bilo je par intervencija, ali ništa strašno. Jako je teško, verujem, odustati pred samim ciljem kad toliko sati, desetina sati provedete na stazi, ali to je sastavni deo ovih sportova. Moram da kažem da je baza trke fantastična bila ove godine, jako nas je poslužila ta infrastruktura na Babinom Zubu. Imamo sjajnu saradnju sa turističkom organizacijom Knjaževca, sa ljudima u lokalu. Jednostavno želimo samo da ovako ostane i da dogodine nadograđujemo sa što više takmičara i možda čak i da produžimo malo stazu, ali potom to ćemo vidjeti. Overall, I think that you're at a good point in trail running in Serbia. I think it's going to catch up and gain momentum. Atmosfera je bila fantastična, bez obzira na veliki umor, da svi nismo dosta dugo spavali, da je trka trajala 32 sata sveukupno. Oboreni su rekordi, puno toga je napravljeno, vreme nas je konačno poslužilo, što je jako bitno. Želimo samo da ovako ostane i da dogodine nadograđujemo sa što više takmičara i možda čak i da produžimo malo stazu, ali potom to ćemo vidjeti. Vremena su stvarno sjajna, na 122 km za 17,5 sati je stigao Duško Momić. Na 85 km Jovica Jovančev, koji je podelio nagradu sa Jurijem Štankovim iz Rusije, koji je došao prvi, ali nije overio poslednju tačku u Toplom Dolu, što po propozicijama diskvalifikacija. There was some complication at the last checkpoint, but eventually it was all cleared out and it was all fine. And once I finished, I felt very good because 85 kilometers is a pretty long race, and 11 hours in the race, it's pretty tough on the muscles. It's mentally challenging, but once I finished, I felt very good, and this is a big accomplishment for me, and I thank all the organizers who invited me, who helped me out here. It's a great time here, and I enjoyed it a lot. Treba napomenuti da je Tanja Stojanovski odbranila titulu od prošle godine, bila je prva na 122 km. Dve duže discipline se boduju za Ultra Trail Mont Blana i to nose 5 bodova, što je najveći broj bodova koji možete poneti iz Srbije da bi otišli na nezvanično svetsko prvenstvo. I na 20 km pobedio Marijan Bonev za nekih 2 sata i 1-2 minuta je pretrčao 20 km sa 1400 uspona. Kraća disciplina je Sky Trail, boduje se za Sky Running Ligu Srbije i već sad imamo ozbiljne rang liste i poredak, tako da očekujemo dalje jako dobru borbu. Svakako 2016. očekujem
puno više ljudi iz ovog regiona, stranaca, vidim da dobijemo polako i ambasadore ove trke, preporuke na sve strane. Stvarno ove godine smo se potrudili da to podignemo na dosta viši nivo i uspeli smo, naravno uz pomoć raznih donatora, prijatelja, pokrovitelja i guramo dalje, nema povlačenja, sad želimo od toga da napravimo pravi brend Srbije. Vidimo se na staroj 2016. na Babinom Zubu.